Oradan çıkıyor bir yere. Katı oldu oyunu. Vakti finalda oynarsın. Atlar kim koydu? Eğer başka gruppa düşkün olsa Tınay finalga çıkma. Başka grupada da çıkıyor. Gelinizler. Mına bizim sol jagыбызda kara futbol kaçan bizim çempionlar Manas oyunların jеңүүчүлөрү Ысыккөлдүн жигиттери. Ысыккөл Кабылан командасы жана кызыл футбол качан Чүй Сарыөзөн Чүйдүн Аламидин районунан көк жалдары. Жаңы команда спонсорларын көрдүңүздөрбү? Кимиси болсо дагы өзүн улан Жапаров команданын жетекчиси бул жаңы команда. Келиңиздер, батаңыздар берип коюңуздар. Омин. Омин эки бала командага ийгилик каалайлык. Көкжал командасы Дедиев Арсен 1 номерде, Давлеталиев Марс 2 номер, 3 Амангазиев Марат, Мамбеталиев Талант 4 номерде, Токтогулу Байтек 5, Саткынбаев Жаныбек 6 номер, 7 Мамбеталиев Сейтек, Исабеков Эмил 8 номерде, 9 Сатылганов Ермек, Токто Маматов Дамир 10 номерде, 11 Амангазиев Канат, жана 12 Кенжебек уулу Адилбек. Команданын жетекчиси Жапаров Улан. Кабылан командасы Урманбетов Тилек 1 номерде, команданын капитаны Ногоев Сыргак 2 номерде, 3 Чолпонбаев Нурбек, 4 Сейдалиев Эрлам, 5 Тургунбеков Элдияр, 6 Болот уулу Азим, 7 Таалайбек уулу Баку, 8 Кайрбеков Жишан, 9 Жаныбек уулу Алтынбек, 10 Мусаев Урмат, Мукаев Белек 11 номерде, Султанов Руслан 12 номер, команданын нашыктыруучусу Уралиев Азиз, команданын жетекчиси Сырдыбаев Марат. Анан эми Руни келиптир мына. Манчестер Юнайтеддеги Рунини. Кеттик эмес, Аламедин командасы Улака. Султан. Ruslanov, Sultan. Aa, iyi. Gördüler mi? Kayradan 9. nomer. Na, Ermek degen jigit. Ermek. Na, 6. nomer bul Azim. Azim degen jigit жаңы oyuncu bul komandada. Өзі 19 жаштағы бала. Кабыланда 19 жашта. Быйыл жаңы кошулуп атат, урматтуу көрөрмандар. Ушу балага да ак тилек каалап коелук. Пеле деген ат менен. Өзүңөр билесиңер, Кабыланда кечеде айткан, ар дайым ушундай атактуу жылдыздарды минишет. Пеле, Зидан, Месси, мына Руни. Sultan деген жигит 12 номерде. Gelinç bırakalım da. Gelip Jobugan geçin. Abi Sadık Baykın ne diyor? Sadık Baykın. Хорошо, özüm aytıp koyanım biraz. Занят. Да, тин ол. Келлек. Өңдөрүңөр көрүнбөйт го. БТР менен Урмат Мусаев
Mına geçe günkü Dostlar komandası bilen, Dostluk komandası bilen ошол oyunda Urmat özünün BTR менен anda кандай oyun көрсөткөнүн билесиңер. Жишан Алсейитов, Кайырбек уулу, Кайырбеков Жишан. Бер жакта көрдүңүздөр Адрий Тилек, Арсен деген жигит. Урмат Мусаев БТР менен. Ne Urmat Musayev. Kayırbek mi olursun ya? Yok yok. Şante 8 lira. Kırk altı 97 Kızıl Audi. Maşine nesi var mı? Barıp maşineni alıp koysun. Döngölöğü jarıldı deyit. Уже. Urmat! Na. Eng mutlu oyuncusu da bir. Kırsam boyunca Nomur 10 Boyu dağı gelişken nasıl? BTR менен да? Koytuksan bir yaklaşık 1-0. Мындайда убакытты койбойт. Топ жок. Мощный экен корпус. Көтөрүп салбайт. Узун колду. Колго салган. Колго салган. Azim bir жерде мына көрдүңөр эки жолу еңди Азим Пеле менен. Акырын ар жакта ким? Айбекпи 3-чү номер. Караглаш бер жагына кандай кийип баратат, бер жакта ким? Сыргакпы? No, Azimби. Azimдин биринчи улагы момда бүгүнкү сезондо жаңы жаш бала, ушу балага ийгилик каалайбыз. Куттап коелук. 6-чы минутта. Usta. Baku. Aybek da? Ya, 3-cü номер. 3-cü. Ya. Dağı Sultan. Ruslanov Sultan. Irgıt. Bular bizde 4-cü podgruppadagı komandalar. Bul gruppada dagı Dostluk komandası var bolчу. Оштон келген. Алар 2 oyun өткөрүп, мына бүгүн эс алып атышат. Бул oyunda Кабылан менен Султан Руни деген ат менен. Караглаш, Опа! Ой, Азамат! Русланов Султан. 8-ci minut. İpodromdasın mı? Komandalar oynadı da.
Sultan dagы özünün birinci ulagын salып атат могул турнирде. Жаш бала 20 жаштагы бала экен, 20дагы бала. Азим 19та. Жаш балдарды кошуп атат Кабылан командасында. 3-0 болду. Gökjalдар. Ketdi Gökjal. Mars. Olur mu? Nagulya ol. Azim жабышып жүрөт, Azim. Жакшы эңди биякта. Gökjal командасы айтып атат, жаңы команда. Ушу балдарга дагы ийгилик каалайбыз. Көрмөндөрү бар. Кудай буйрса аттар да жаман эмес, формасы сөз жок. Испания курама командасынын кийимин чечип алышыптыр. Футболдогу. Акырын. Каскадерлордун баары биякта. Bu kaç saat? 4 номер Ерлан деген жигит. Акжал менен. Atı жақсы. Virtuoz eкен аты. Kim işledi? Sırgak mı? Ерлан. Arcal. Акжал баягы расветте биле. Расветте. Oşolardan aldı o. Aldı. Бүт эле бетиги Кабыландын аттары рөлөнүп атат бүт командаларда. Кожом кылдым. Момундай аттарыбыз бар, көрдүңүздөр. Dostlukta ya. Azim. Azim. Биякта Султан, Бакуля Месси менен 7 номер Баку. Таалайбек уулу Бактияр, минген атым Месси. Лионель. Нурбек. Чолпонбаев Нурбек дейт. Kavlan ısık güldürdüyse. Kavlan ısık güldürdü. Arsen жана Нурбек. Месси чыкты ортого. Жана Ермек. 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 24 жашта. Sağ ol. Oba! Messi aldı. Bakula. Kolegi. Altınbek oğlu Canibek. Janында жүрөт 9 номерде жардамга Абдуреми Баку. Эки жагын карап. Месси. Да, Баку. Ла. 5-0. 12 минута.
5-0. Akırın görünüz. Kanday ıldamlıkta gelip kavlanın jigitleri. Aldı Sultan. Qaraqlaçı Runini gördüңөр be Kuday jakta gör. Mınasa ber jakta 6-cı nomer Iniesta ketip berет. Ruslanov Sultan. Almaz. Kola. Ay Azamat. Ha. Altınbek uğulu Canibek. Orusçası Kola. Mına köp жылдан beri oynap жүргөн мына былтыр şu травма алып Коля көп ойногон эмес. Бул эми кезектеги 6-чы улакты салды 15-чи 14-чи минутта. Квадра. Birinçilemede. 22-80 Audi. Maşinаңарды алып койгулачы. Элдер иштечи. Aldı Bakula. Messi. Muhtatı kadar. Bırakın. Kendin aynı. Yok. Hoppa. Ay, Azamat 7-0. Эми Бакуланы билесиңер, Кыргызстан курама командасынын оюнчусу 22 жаштагы бала Байтик айылынан Талайбек улу Бакуля. Бактияр. Тиги казактарга баргандачы, байке Мессиде жүрөктөрү чыгып калды демеле. 2 жылдан бери барып ойноп жүрөт да. Мессиде чыгып. Финттердин баарын кылат да. Чүнчү милletте монтип. Чыгадым келе Мессиде. Футболдо кандай финтте жүрүп ошондой. Бою дагы. Кимди издеп атасың? Ниясты издеп. Gökjalдар чалбуулда. Ne? Карагылаш, болгула, опа! Na. 18-ci minutda. Emilbek sebep. Emil de sebep. 8-ci nomer bile? Sabit. 18 mi 19 mu? 18. 7-1. Акырын этият урмат. Элдияр, алдырып койду Элдияр. Ай, колемде жөө жүрөт тиякта. Жаныбек поледан ылдам чыгып кет. Коля, выйди с поля. Через кere? Да.
Uyuyor tam olamaz. Hurmat. Ana 2 metr yerden ırgıp жерdi. 8-1. Sekiz bir. Mukayev Belek. Zaran yalıtsam mı oluyor? Atışların yok mu? Dışta da çıkallar canım. Afrika minüse. Ne? Oy bir çık. Beş, 4, 3, 2, 1. Bitti. Stop. Birinci time ayağına çıktık. 8-1. Kavalan menen Gökçal komandaları ortasında oyun. Hurmatlı görmanlar, bizde erten dem alış gün, bizde dem alış günü bolat komandalarga. Yarım finaldık oyunlar bürsü günü 20 Mart'ta saat 11'de baştalat. Saat 11'de gelingizler. Oyun 11'de. Andan keyin Susamur menen mına olardın nutkanı. Start. Alamidin'den Gökçal komandası Canak Kabulan Isıkgöl. Tak, iyi. Nurbek mi? Nurbek. Kola. Baştan da öyle. Başka komanda gitti. Bugün жақсы oldu. Altınbek Mingenat Nur degen at ekan. Bugün geldi. Gökçaldar Alamedin'den jaş jigitleri жаңы komandası. Номер 3 Акжал. Жоқ. Номер 3 чагылган деген аталып. Айтмадым ба экен? Sağ. Tut koy. Men birinchi jol ушундайды көрүп атам. Экөө ыргытып бара бирөөсү кайра такымына басып алып, учуп бараткан улакты. Эмил.
Karaglaş attardı gördünüzler ıldamdığın. Kola var ki. Erlan Seydaliyev Erlan Akjal menen gittik. Bayttık. Vay azamat Arsen. Abi. Al art çakın qarap keletip taygasanında görbe kaldı ayakta kalgan. Göçün jejildiriп jibirgen biri. Atlar jakşı. Gudu, gudun bizim Gökjallarda. Ben de bu pakanın attı dodaların arasında öz jılıp durgan. Yok, neydi? Bili otqanda. Ha, kişine ke bala barken bunday. Bili jamoat üyledi. Kim bilen onu biyle berip atpay. 2 yaşta. Tam tepken durdu. Bile tam tepken durdu. Yok. Elde cevap kat işte. Akjal menen Erlan. Abi uğulgan yok bege. Akjal
Bu da Mıktat bilesiңер Акжалды Кожомкул командасында ойногон үчүн негизги бүгүнкү чемпионатта турнирде көрө ар бир командада Кожомкулдун Мыктаттары жүрөт. Ушу Тилекке каршы бизде ушул эң күчтүү уникалдуу бир күчтүү командабыз быйыл ойнобой калды. Кожомкул командасы эс алып болбосо биринчи өлкөбүздүн биринчи чемпиону Рассвет деген могул ат ошол жактан жанагы 4 номер Эрлан. Кабылан командасы Сыргак кошулду, жанында жүрөт Нурбек Сыргак. Акырын. Сыргак. Девятка деген ат экен. Былтыр билесиңер Зорро деген атты минчи, анысы бүгүн ГВДда жүрөт. Акбар минип быйыл девяткага отурган экен. Опа. Азамат, Коля, Сыргак. Он bir. 20'sında birinci yarım final Börlü Talas. Жазып алгыла. Коля. Экинчи Сусамур менен мына уткан командасы. Сусамур менен мына эки команданын утканы. Жышан. Былтыркы жылдын мыкты оюнчусу деген наамга ээ болгон ушул Жышан Кайырбеков. Көрдүңөрбү? Бир кол менен ойноп атат, айтып, бир колу сынган. Етият болгула. 11-1. Bak bu sen çıktın mı? Ne? Ne 5 oyuncu oldu. Beşinci номер Байтик деген жигит, Токтогулов Байтик.
Baytik. 22 жаштагы бала. Сколько метров вы были? Над полем. Ну как раз, когда под ним будет проходить мост, Арсен. такие моменты вообще красивые будут, да? Финал так же начинается. Ты этот, не забудь, что познакомиться. Ассаламу алейкум. Azim aldı. Финал дал очками дал. ДТС пошел, где-то забрал, очками дал. Kim? Bu. Görktük butasını da etken. Kim? Bakula. Baku. Girer. Katu iyi. Ay. Жолто болуп калды жакшы эле. Тагасанын жанында кооптуу жагдай болуп коркунучтуу учур. Аламединдин көк жалдары. Мына сага. Бакуля барды жеткен экен, улакты басты такымга. Кетти Месси. Oy, ne bunu? Kol çap koyla. Bakula. 21 жаштагы бала. Boyun gördüңүздөр, mo улак менен салмагы бирдей болуш керек, бою кичине узунураак. Акырын этият болгула оюндун. Нурбек. Aldık oy Azamat Gökjal'dın jigitlerin gözüңүздөр bir silki bile julup aldı takım jok. Kayradan ne? Kalem sırgak. Sırgaktan Nogoyev sırgak. Sırgakdagı mına belgili ulakçılarımыздын biri. Kança жылдардан beri oynap жүргөн. Akırkı 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 10 minut tınığı, 12-1. Daha bir kişine bir tınıgıdan keyin akırkı 20 minutluk oyunumuz baldı. Hurmat görmanlar. Maşinel bolsa eме кылбайсың азыр. Спорт комитетке улак алып баш керек. Üçüncü time. Nurbek.
Çolpanbayev Nurbek. Tank değil mi? Çıkar almadım. Çolpanbayev Nurbek. Birinci minuta. 13-1. On jet. Bunun bayağı bir 8 ile komandaga verilir de biliyorsunuz. Kim? Kalay. 8 ile komanda var. Federatsiya çeşit de ne alat. Kaç komanda? Top. Niye? O işleri veriliş gerek. Koydan gelme. Yaşar mı şimdi? Просто barınlar tolturup koygular bunu. Nurbek'e verip koygular. Жақсы. Вот ойын болып жатыр. Сенің командаңа 15-1 счет. 12. Қанша? 12. 12. 13-1 уже. Аулан. 13-1. 13-1. Как это чипать? Я не понял. Аулан емес, Қарабалқа. Да. Барғар тескер көріп аласың ба? Айтасың. Біреу айтады, сен ты сказал, уже финал эти вышли, да? Я так не говорю, я сказал, что они фавориты. Yok, emin. Bizde erten Esalo günü bunu ol bizden gruppalık oyunlardagı akırkı oyundun akırkı 3. time ötüp jatat. Bakula. Baku. Задний.
Eldiyar. Hadi Baytık. Вадима сіз Так, Eldiyar. Eldiyar. Кезекte ulak düştü. Eldiyar. Turgunbekov Eldiyar. Jishan ökö. Nurbek. Akırın. Hurmat. Erten skora, tez yardam, erten у нас выходной. Erten es alуу günü, urmatlı görmanдар, 20'sında saat 11'de. Азаматқа чимирлетип аткан мына Марс ордунан чимирлеп атат Акжал. Карачы. Командалардын жетекчилери оюн бүткөндөн кийин келгиле бул жака. Оюндун жыйынтыгын чыгарабыз. Beş minut kaldı. 15-1. Қолдан қармады деп атат окшойт. 5 минутқа дейт мына 5 минут.
Ataylap koldan karmasa gerek Hurmat. Oyunun ayağına çeyin kakras. Az kaldı. Hurmat Musayev degen jigit mına bizden. Eki mıktı ulakçımız. Mına sağa. Kayakta 5 minutga çeyin tur, bilbeyim. Pravilarini bilbeysin. Elin aslında tuttun. Sen kim koşup bu? Bunlar papağan atı gibi ne? Ya, değişik falan, değişik. Нормально, красиво. Bizden Kırgızistan'dağı, былтыркы жылдағы атайын екі мықты улакчыбыз берде турат. Жишан менен Урмат айтмакчы bizde бүгүн улуттук оюндарды өнүктүрүү борборунун презентациясы болду спорт комитетте. Ошо ал жакта Көкбөрүдөн мына кечиресиздер. О жана эле ушундай ойнобойбу. Жоқ, мен ипподромда ойын тамаша көріп отырмын. Улақ. Ne? İyi. Айттың. Мишат Жақсы болыпты, болыпты. жаш балдардан. Так. Мақұл. Болсын айланы. Давай. Мақұл. Жинге Тамараға да саламай. Hoppa. Vay azamat. Жоқ бол элек кайдагы. Жаңы эле чыгышты. Сеники жаңы башталып атпайбы? Ем kulak түшкөндө жишан чыгат. Akırın tormuz. Ne? Unak jerde sırgak menen bakulabı. Sen tutmayın. 40 sekund, 20-40 sekund kaldı senin. Sen tutmayın. Hurmat gir. Yok. Yemi senikin başladı kaçot. Hay akırın. Jişan gir. Hoppa. 5, 4,
3, 2, 1, stop. Emese hurmatly görmanlar, mına bugünkü gruppalık oyunları sayağına çıktı. Norus bayramına karata 3 gün boyu gruppalık oyunlarda ayaktadık. Oşantip yarım final ister bizde anık boldu. Börlü menen Talas komandası 20 Mart'ta saat 11'de başlaydı. Andan keyin Kavulan komandası menen Susamır komandası betleşet. Bardыңыздар da 20 Mart'ta күтөбүz saat 11'de. Tez yardım sizlerge çoğun rahmat. Skoro pomощь 20'sında geliңiздер. 20'sında saat 11'de. Erteң ese alуу күндөр. Geliңiздер. Bala rahmat balдар. Жақшы, өркөнүңөр өссүн. Ийгилик каалайбыз. Дайым ойноп жүргүлө. Аттарыңар жакшы, формаңар жакшы. Кичине ойноп турсаңар эле болот. Мына баары жакшы. Жерге кышы менен ойноп жүрүштү балдар. Ийгилик каалайбыз балдарга. Ал эми Кабылан командасы силер 20'сында полуфиналга даярдангыла. Командалардын жетекчилери келиңиздер.